Dal yn 5 munud cyntaf gêm, Caen Owen. Chyper cic gornel i fewn. Henry Jones sy'n aros. Nôl fewn at Mark Little! Am arbediad gan Webb. Mark Little eto! Ar ail waith a'r peniad yn mynd dros y trawst. Am gyfleon i Mark Little. Webb ar arbediad campus i wadu fe'r tro cyntaf. Pen-y-bont heb sgorio. Ond 1 gol yn ei 4 gêm diwetha. Williams yn ffigio. Yn twyllo Evans. Dal i fynd, Williams yn troi. Y bas yn ei bertigat. Lloyd yn cyrraedd. Tynnu at y posi pella yma. Davies yno. Arbediad da. Gan Pennock tro hyn. Y 2 golwr yn cael ei herio. Pennock fel Webb pen draw. Yn gallu dyrnu mas o'r peniad. Davies. Venables. Mewn at Davies a Reynolds. Dros y trawst. Wedi sgorio yn ei 2 gêm diwetha yn erbyn Caernarfon. Ac mae'r cofi sy'n chwarae i Pen-y-bont yn rhoi honna dros y trawst. Lloyd yn gornel. At Mark Williams yn penio lawr. Mark Williams yn agor y sgorio. Prif greo'r y gyngred yn sgorio am y tro cynta y tymor yma, am y tro cynta i Caernarfon. A mae fe wedi rhoi y tîm oddi cartre ar y blaen yn erbyn llif y chwarae. Rhaid gweud. Ashley Evans yn llithro fewn hwnna, cael ei giro i'r bel. Darren Thomas. Bron yn mynd trwy goesau Pennock. Oedd y golwr yn wliadwrus, oedd angen fe fod achos oedd Caernarfon yn cael lawr ar gol. Darren Thomas yn helpu hon mlaen tuag at Clark. Clark yn cael lawr ar gol. Iorwerth y flanau. Clark yn mynd unan. Amergyd gan Clark, ond dros y trawst mae'n mynd. Gwych gan Pennock. Ar ôl y gwaith da gan Clark. Bradley, sydd â hi. Thomas yn cyrraedd y bel. Methu yn chadw iddi. Cartwright yn llithro fewn. Ashley Evans yn cael y bel at Henry Jones. Yn camu o flan Bradley. Miles Davies. Mae Reynolds a Venables yn aros yn y cwrt. Venables yn codi. Venables! Pen-y-bont yn tynnu nôl yn munudau ola ar hanner cynta. Pen-y-bont yn gwrthymosod yn chwym. A Venables mor brofiadol. A cyffyrddiad lleia wrth y postyn bella. Caen Owen. Iorwerth yn codi. Venables yn taro trawst. Venables ar rhwymin ar ei ben. Methu cael ei ail. Methu rhoi Pen-y-bont ar y blaen. Brown di dod mas i helpu. Mewn at Venables. Venables! Venables! A rhoi Pen-y-bont ar y blaen. Mae wedi bod yn brwydro drwy'r Brown. Mooney ar amddiffynwr methu a chlirio. A mae pwysau Pen-y-bont yn rhoi hanner yma. Yn talu ar ei ganfed erbyn hyn. Mlaen at Thomas. Llinell amddiffynol. Pen-y-bont yn ôl yn ei le. Gwaith da gan Lloyd. Lloyd a Pennock yn dod mas. Pennock wedi bod yn gawr yn y cefn i Pen-y-bont. Darren Thomas. Iorwerth sy'n penio. Cartwright yno. I godi ddi at posti pella. Lloyd yn ofen i'r canol. Little yn penio. Pen-y-bont methu echlirio. A Mooney! Amergyd yn y cwrt. Yn amddiffynwr sy'n rhwydo. Mae byddin y cofis yn dathlu tu ôl i'r gol. Ac yn 9 munud sy'n cael ei chwanegu. Mae'n ymddangos na bod i am fod yn gêm gyfartal. Kick-off yn ennill peniad allan at Miles Davies. Miles Davies yn erbyn Griffith yn llwyddo gael y coes yn ei fewn! Ac am gymeriad! Mae Pen-y-bont yn ôl ar y blaen! Griff John! Ei ben yn ei ddwylo! Yn rhwydo i rwyd ei hun! A cefnogwyr ar y bont banc sy'n dathlu nawr!
Dramatic end to the game, but deserved 3 points, Rhys? Yeah, I think so. I think we started the game very well. Probably could have scored a couple again. Didn't take our chances early. Then when they scored, I thought for 15 minutes we were lucky not to concede a second, and I was more concerned about not conceding than equalising, if that makes sense. We looked like a team at that point, probably that's in a bit of a rut, and here we go again scenario. But to be fair, the equaliser came at a great time for us, and we showed tremendous character to probably, sort of be the better team the whole of the second half, really. Mark, a horrible way to lose a game. What's the main feeling after that? Obviously massive disappointment. I think I've just said to the lads in there, unfortunately we seem to be having a little bit of a habit of conceding late goals. Obviously we've got to get used now to the fact that this injury time has increased, so you're not playing for 90 minutes anymore and you've got to be prepared to deal with it. I know it's a cliche, but you're always at your most vulnerable when you've just scored, and I think obviously the euphoria of equalising so late, and we just didn't deal with the kick-off straight away. Forget how the goal went in. We could have dealt with it higher up the pitch, and just little bits like that. Just switching off as we did in injury time in the first half, which then I think gave them the impetus, because first half, after a difficult first 15-20 minutes, I thought we played really well and created numerous chances. Goals been difficult to come by for Pen-y-bont recently, and you had a lot of chances to take some early in this game. What's behind that? Yeah, we've had a lot of chances in recent weeks. As you say, goals have been difficult to come by, but we've hit posts, crossbars numerous times, disallowed goals, so it's fine margins. We could have ended up on the end of 3-0 wins, and we've had the results we've had because of that. But yeah, we should have had, we feel we should have had more today as well, but they'll come. It's not something we're concerned about. How pleasing is it then to get sort of 2 goals today then? Yeah, no, really pleased. More pleased with the 3 points, which is what we needed to get back on track.